no omuhia ebi ya 40 to 45 milligrams daily na daily recommended daily allowance na US National Research Council atimi ayeden aye infimu aya World Health Organization so ayeden ehu se eye ebi a emfa se oba na be ma wanyini onyi hia 60 milligrams throughout the day na emfa se opemfo ehia 75 na obi oma nufuo ono so ehia 95 nti ohu ene e daily okay na e ka vitamin C a vitamin C no eye aduru a ya eno so ka vitamin ho a ya ewo fresh fruits and vegetables mu more erekame aye say the key word erekame aye say every vegetable bia every fruit bia e vitamin C. Oh, okay. It need say vitamin C need there. Enya dia ya ho enna say ayi say brands na say den. Okay. Na mom say fa say sa fresh fruit no eja ka ne vitamin C no so ati hwi. Oh, Samu. Oh yes. Ewia boss wa say maybe ne e ka ewia ye de ye ne magumu na so ati hwi empo emframa because vitamin C na e water soluble. Eni nsuo na nam enti nsuo kura ti ma na eden esei oh enframa ti ma na esei nkanka si ye noa etimi ade e ma na esei okay de ka vitamin C a na se de ka vitamin C na ho asem no vitamin ni mu baako de mo vitamin C no ni din baako ascorbic acid ya je say nipadua ne nyina musical wonders nipadua ne nyina akwa ne nyina hia sa vitamin C no okay eduru ne functions na ebebo woni ma bibiri so okay na we America no key wo mpa nipadua kwa ne nyina bi hia vitamin vitamin C tri so kwapem ye na ase bi hia vitamin C okay etimi ya den abo ma nipadua no so ya den otimi adi ye 250 years ago ni na omo a ya from say explorers no onso omo bi a say bi a Vasco da Gama we wa ho omo tepo so a no ma bi omo akọ discover bi asase bi na ma sa nti omo na ta tena eposo ekwachiri no na omo etai enya ohaw na de dodo na last week no so busa say ya na din a na ka say code no 1 and 2 won say ebi a omutimi kodi be se bi a 1 year e wopono so tinuane ankasa omudi kwa nyina no etimi sa na bi a se akapa no ene nam de omutimi yi nam na bi fresh ayi na no meden bi because sa de na contain vitamin C ntino no mutanye yare no ba ko pa ehu pa umpa no scurvy no as a last week chechemu ye say yare bi aya ho ase na ase ofili se wa bre as we nyatin ke se wa bre afi utimi hu se ase onipadua no ebre no so nyese be nyese ye nipadua keko mentally ya adwene mu no ya memu so utimi hu se wa den nipadua na ngasa de abre se obi esu ade na fi osu ya enko no wa utimi se fi mi so sa na ta ye den eye iti mentally physically no wa utimi se wa den wa bre afi so ya moja ta free osim ogam no se nam na osini sisi mu no moja ta de efi free mu moja tu ta nwini ewo skin no already na ase na yade bia ehu papa sa scurvy no se unyenya ehu papa etimi kun ten okay eti eno achi na 1474 ena papa bi from James Lent or discover aduro bi by then o ntimi antu ne din vitamin C hu se sa de no ewo enua aye fresh mu nti ma so udi anka sa de no benya bi udi bofra sa de no benya bi lemon sa de no benya bi mango sa de no benya bi nti omo sha so mu di sa vegetables ne fruits aye fresh no abi sa yare na den na ekọ but o man timi enhu se sa ade potin sei enema yen yare a friends Kevin no na den
ko ebre yedi sa fresh fruits and vegetables no okay akopim say 1925 and one Hungarian chemist utimi discover sa ascorbic acid no from fresh fruits and vegetables okay and or to the vitamin C the free work on there na sa yare e French scurvy no na afraid there be a thing of the past na entire day because the more who the fresh fruits no na say vitamin C na e be ni pedua ni mu na afei fati etia sa scurvy na ya empo se wanyi bikura na nti na afraid na ase den etu to betimi afapo so as long as oda so fresh fruits and vegetables e wo ho no anase ye nuane a ye die no ma ye nka enkopem say fresh fruit and vegetables no sa but enuane a ye di a ye plant based aya ne dodo na ye di ne raw pajon say be a cabbage say ya na ye ta kan ha say cabbage so the cabbage na say cabbage no say e bi am fa say o we sa na bomu na jeje yawo ya cabbage say anu ama say be say oh yes say wo we sa cabbage say o ti grow na say hodin ye den ewom nti ya no cabbage na o we sa na yawo say anu ma ayem peche mremre say na ayem mremre say level na adu nti no ahodin no na wom dodo na ekọ na say ewo no aso na anyemra na ye dia na che say amie na amie mfa yam cabbage no say salad yeah enti yere ne mono yes cucumber sesi ya yesi ya gase cucumber ne carrot chemba gim sesi ya me gase me de gucha ko mama de ache so e fe ni cucumber cucumber no so cucumber oh the English in phonetics the cucumber enti yeah brothers gawe announcement amai obey advert amai you enti de me na na be kana wadaro ma ya ma boy sa akwa ne so enti wi a ye be ko na chiri na ya ye enti sa ne ma no ai we no raw no musical wonders say ya anta anyi bi na da bia ya duane no ahun say so ahwa na awreho sa so me kan awreho obi ho a afimoni nyina aduane bi obedi bia ya no ya to ya beki nti sa dia ya muno pa say ko sa nipa dua mu no entai nsi na aduane a odi bia ida say ya no ya to ya de roasting say no ne toto no na begi ya kasa ni twi ne kasa fo ni tomato ya to pano ya to say ya to so ya ho so ho no na say roasti so enti roasti no bram say guys we di ma so ya ho ka so enti we ne wo so go say to be dia wia na eho so eti say ye wo ho etiefo madawro mo yes ye nyina nyame dum mu no esua ne ma akra say afimu ni nyina no na ye bu kompo ehwe ya chi free January ya hase ya de ko na e de be si ne ye ku yanim ya kosi ye bia bo so mi openima ni mu December na ye hwe say enuani aya ye die no ni anu ya to ya ho na ye say ye dipadua no problem e say ebra no yetimi nya enuane bia ya enka eja ni edi na edi ko nipadua no na bo nipadua no sanity ye so nti say anya na sa na say da bia na edi no ye say enwu ahodi no na eden esua na unim say emre bi ye illustration bi wa ha say ye enchechemu mabamu bi ya de kan say aduane kura ye noa no ni titru ni ye nkwae ni ye froye no say ya de ye tabu ebie so a of course ye noa no enu si ye noa nwie no na sa ahodi no a anka say ni padua no bo na onya no na ya tu agum framanim kwa say ni say
ya ankata so entutuo na efiri mu no tutuo na efiri mu no eya hodinu na eden edine ko eno na ye sai illustration bi edeko fa obi a ono asabi o apetesi eme hu se obi a ono apetesi no tutuo no de ba fie tutuo na de ba fie nso de tutuo na ba fie di a na me so me ye mabomu me ye me nkwai na nkwai ma bi so de dagba na tutuo na ekọ a sa tutuo na ekọ no ene ye sa nkwai na za fo na eden na ho ode ne okay ejibere se fo ne emre abomu ne emre no enkwan ne emre no na enkwan no anaza fo no na ye empty of nutrients aye nipadua na eden ehia de ka vitamin ne enime bi omho enna omho ne cheze ya ho ansam ka no edine bi se oye kita ofumso kitwa bi na odwane eden ejaw afi waduane nim nti ebe se atiefo se omoden a na hwe se vitamin C nkanka a reka ho asem eni no enema bebre na uwomu na saa nema no ya ye mano ntare enwu awiemu ye mano entare enkaja bebre saa emom se freezer de o de semu a ende boa no ende etimi ereteni etimi emma vitamin C dudu no eden ekam okay but se bi se cabbage say no cabbage ekuta duro be friend say vitamin K se last na ye kan ho asem no se o de se fridge mu a so chekire ho kura fa rubber chekire ho this na se o de se fridge ni mu kwa se ekuta cabbage ni kuta mi na de se fridge mu sa vitamin K ni na ko ense duro ahia wo duro ho se ye kan vitamin K ho asem a nti we ye kwa ba kwa ya fa so ya etima ye vitamin C na den etimi eyira afei brambiska se ayi bia ni ho de a ene ye nto aso na ye hwe dwumadi a ya vitamin C no edi wo eni peduam se bibia ni ho de the functions and rules the functions or the rules nti before abeko functions na wo ka bibi se vitamin C no ewia bono bibira etimi efri aduaba nim anase atosode akronim ena enframato so timi mani frim ena enso so timi mani frim kwan be so na enso bi timi mani frim ewia ne mframa na ho no mihia nkyere mu kakra very good enam se edi enso na namti no se o de wahwa bramesika o se anka akra no yemfa anka enye emfato ho esa anka no ka vitamin C abusuaku no enu kra na sa citrus fruit anka abusua no ya yesi eye numbers enkono no anka abusua no numbers enkono ba ye ha ne de tanim pa no eye akutu ya asante my friend say ye twi English say lemon anka tware lime orange anka paye ena tangerine tangerine dem say jamesa na ka ne twi no tangerine and ye wo grapefruit tefu no so pa and your bitter orange so the color no I say orange color sa but I kokoka crab bi sa esa ankabu so mo ye nkono 9 but sa 5 video you know hakakra but grapefruit in the head and common pa but e dodo na ide enim o na ekuta vitamin C ni more pa but yedika kan ha say vitamin C ni there every fresh fruit bia vegetable bia no almost all of them have vitamin C in them yes it depend e bi ho kakra ha na kwanya so ahia wo de anka to awiemu a on say na say e twintwam yeah e twintwam say o how ye den e ba ho okay e ba heater say de edika kan no tutuo ne den e kono na say no so ye den awia tutuo ne kono na say we ne ye den na e ba heat na say ye wia heat ana say eye eja heat bibia ye source of heat bia be kan bia no say I don't know ade a wontim fo ani eden ehu enti etimi a say wakoto petrol ana say ade a buffalo a ye de ka ye de da ye mpaboe na nsin ya bikoto bi say me da me ba eketoa bi empaboa sabi da me da me kura me refi me hu say ade na petrol base enti me be ba ho na ade na sa ade botun so I do say yanka me expect me timi dia empa bo be se mi na me ensa o me ma na asa
tia na mekoya na mekubisa wo mo ton paboa na ba ko se ase o mene na kotoe o no koto na msimi koto bi o no de otimi di yampa bo be se mienu me de akola ke ton paboa ba ho kura no lazy kura ntimi ade anye na ko no se na me bia so ntra ko petrol na wo mu no ampa me am timi hui because we are na say I chin on say empty bottle empty bo say I chin wo mu timi say ampa do timi say sa na we ni tuku a wo ye de wo hu vitamins no ebitimi etu akọ say we boss na we boss ebitimi de etu akọ from ebitimi agena wo kura wo ye de onya we say eden ekọ sa kwa no so no patron say because water soluble say anwa de a ananka de ye anwa no ye B complexes na ye be hwe no maybe ye be ba no bo be hu say no say yira no ana say dwana no ya na enta nye pii ti say eye de water soluble no okay any heat kakra bi kan pe na say de na ekọ okay okay anyway watch the musa dia yen hwe dwumadi dia ne functions no vitamin C activate your cells na every cell of the human engine, the human frame, the human body is activated by vitamin C. Just say e kanyan yen cells no e kanyan wo mu ema o mu timi nya hoode sonko enu na say ye me say ase mabre ase me widiem ayemre a o de ma minya vitamin C kakra bi from lemon mu na apusu me kanya me enti obi okọ hiking ohia sa lemon ba ko pe o de ba ko pe obi e wo nantia kuchinchia no o de ohia lemon ba ko pe ya no Africa kra ya no obetimi akọ ha ne do ai de o sip kakra cause e kanya okay kanya the first function and I say dwumadi aya lemon no eva say vitamin C ya enya bi wo lemon mu na eden etimi eden eye no e kanya onipadua no homo na ya e kan bo ma ye onipadua we no e kanya o ma omutimi edi dwumaso e wo ye nipa edua ni mu afei so enam say e kanya sa cells nti no afei yen cells na ya ma nipa uhu nipa aso wanyini no ebre sa cells no the aging cells no ebre o masi eti obi ho a obi o ta use lemon pa no obetimi ehu no na nipa no ebi a wadi mfie be se aduesia esu hu na aso wadi mfie aduenu ana se aduanan obi a wata use lemon pa no lemon pa na se vitamin C sa fruits no o ma na ni ani nuo no sa vitamin C a wo duro na wo fresh fruits ni vegetables no it is saying yanka ema yankopin we say what are you fresh fruits and vegetables and so what are fruits and so vegetables are fresh just say ema enipa hu se wanyi you don't appear to be grown till forever young oh see can say forever young the dey be hu nipa no na say wanyi so wanyi your tia no tie wanyi so wanyi kwanya me no say boy say man sanity enso wanyi pa so on say tie no ade ba ko aya vitamin C wo sa fresh fruits and vegetables mu dey doctor pepper say your ma tie for tia say vitamin C na wo fruits and vegetable ni bi te say na vitamin C wo me hu say vitamin C ni dey fruit enuaba na wo mu ni bi yanka abusua no tangerine kan ho anka etwade nom ene breakfast in the kaka ho na vegetable to so dia ben na ebisu wom yo anka na nke beduru ho ene ye la say kura but why dey me anka na ebi preko ebi amako ye vitamin C wom mako ya yitu emre bi ya protein no awon se bo si ye say mako kura protein wom ai protein amako no protein wom protein kakra wom amako na so se si bo amako tri so enipa bo amako tri sa kakra bi amako ye wona amako en so amako kra protein ye dey wom enti amako vitamin C ye dey cabbage yo sa na vitamin C ye dey ewom afei yo bi de say jene en so ebi wom afei yo bi de say spinach say nwe bi na last year bo mo na say Spain for ekontomre no en so sa na ebi wom ana yo ba ku bi friend radish na I say enye common sa but ko mo ton cabbage ni sa na me na o mo obi ya kwa say bo friend hini
radish na asa bunch ba ne color ne dey say bo friend hini friend radish e hye o wi ne saa etimi hye pa enso ye den saa vitamin C ne dey e bi wo we kakra bi about almost we have already made a strong case concerning the fact say almost every fresh fruit and a fresh vegetable you were then vitamin C ne dey ewo but when the boy say ni bi oba fruits bi a bi am say ye common kakra wo ye high via mangoes a mango vegetable ba kon kra me refi tomatoes bi wo tomatoes vitamin C ye den ewo wow tomatoes bi wo and afi abrobe so fruit and afi bibi ti say we dua abusua no say no say vegetable dua abusua no dua abusua beans peas so omunyina so vitamin C ye den ewo and cereals tete anuane no so millet mo aburo mo emo nyina vitamin C kakra den ewo na hono ena mre bi ye strong case bi seven say mo ye pe baby vitamin C ye wona ana say baby vitamins wa ya vitamins na ebu bi betimi aye vitamin C na eye in between starch no ene entete na ye yi ato akone no entete den no ye no de ye say be nipa ye consume no ye nie no apart from sa eno no fi ho a if you are banning na besi fite baby fite no na vitamins ni minerals na den egu nitina last day kan say sa go fa emu a ya po ho pa sa mo no ahodi nro na wo mu ni sa say ni say sa baby adru na carbohydrate nko a baby nyankopon edi vitamins and minerals ni sie no ya tra ho ya poni na ye sa ke say ukọ US a de omu ye ni say omu no omu po sa na omu po entu nwo omu koton na aboden dine esin ya mu na nkasa ade ma wo mu aya confidence akese ayo omu ye nsa no okay no makoton ama wo mu no mu de ye omu nsa so now what's go pay artificial chemicals bi yeah e more perfumed e bi ehwampa enu di na sa mo bi afiri mia bi eba no wo no amo na say obi ewo hane administration na which is what say obi ye den no amo but no crap wo mo say enya mo na ngasa ni hwan anase ne pampan yo but duro bi e den afra ena ma wo te sa empampan no na de jame de dura ho pa na eno dis one hu so hu pa na ya no kwan so ya nyina so testify so ya di hu adanse say hwe ya abibimu na on say o de bibimu ma be si ya ebetu hwa sa ya fa hwe ya den ya fry ebetu hwa sa o ti say ehwa ni ebeti mi say o ti si obe wo dem be say 2 weeks and that's 1 month de bia da be wure dem on na ti sa ya den sa sentinel ye mo na ne sen ne pampan mo na pampan ba de free mi bi ba no eno ye de duro be sensia bi na de chemicals artificial chemicals bi na de ana ama aye hwam aye de e wo nipa num so di sana na eno e de etie bra obi chairman doctor me question am pese utie na wo hwe boy ho ne ye moko no protein wo yes protein na esi aye mu bi so dia ye yi pa chese ni edie bia moko ngusu aye die enye yi oh yeah eti no sa waka se protein wo na se yento aso sa na protein vitamin C wo nan so no school say ko SS mu ye chubo ko di bi yeah ameko say even say painkiller ameko ye painkiller e do nim say ointment ne sa roll bi aya yenya itimi ye no dodo na e de ameko sa ointment bi wo ha ameko dodo na yes ameko de sra ho na hu down ameko dodo na ameko nti ameko ye duro pa ba ye se yesi yusu no na sabe ye ntimi ye se odi ni bebre so nkanka na ba no udi ameko a enua ba nyina nie hu pa ye gwa baba ansa ne no fi wanse na ameko
itembia na udi e so hwe se na ba no be hwe se we puto na oputo a we puto ma afi yi so ha na esi vitamin C wom protein wom na so no eye minimal na won na mepe eswa it is open vitamin C dodo na wa makomo a so di makomo ansa na wonya dodo na wonya sa dodo na okay so be ha ho be ha nipadua no pa jo nse tie na di makono enam se saa enuenu we ye ka ho asem no eswa wo munti no ye yusu amakono se bia ko yusu amakono se open vitamin C nti no but kakra bia be yusu no be nya kakra amani padua no demom ye yusu for as condiment said the boa e ma se be ade bia wo no akran se enyan a na boa ama ni nyaaye no aye den swat okay no purpose den say yusu amakono den don say eto bia me say me bra me say no kura mu pa na to bia me ya aduana na me wura fi amaku me di aduana wi ma bia a chekra na fe na me kan say ma aduana ko ma nye den ma fa amaku aye antum meet me fi so nti amakono waduane mu eye but enimu so a betimi aye den nkan say be ade bia ya ne nyaaye no enimu saa no betimi aye den aye edi abrako aya hawo afei ye hwe yumedi aya vitamin C no eya se bia niema aya de cancer ebani padua ni mo no se vitamin C ni komu a etimi yi ni free ho udi nnuaba no ene atosodie na enti obi a o se ye bia ko hospital ye se bia o develop cancer na se ibi na try so better this niema ye fresh vegetables mo any fruits mo nnuaba no nya more vitamin C ekoni padua no nkanka citrus fruit anka akutu tangerine mo ne anka tware mo no so man code ni padua no more e break cancer cells na se kra with time na dey afi infections you can infections as niema ya as obi as mo bi na as dodo ni pene dodo metue ma iron edipadua no absorb atwetwe ekomoja ni mo no vitamin C abua pa o saa kwa no so erinti se wo lake saa vitamin C na etimi kura ma obeye anemic utimi nyamojawe eyare se anemia no ebi na edipadua no musa because of say ebua ema yetimi nya iron no so ko bua moja no pa jo se tie na ndi se vitamin C ni bua se yen capillaries ni betimi atwetwe saa iron no akomoja ni mu dia na se vitamin C no eni ni padua ni mu a na se iron no se akomoja ni mu no ebe de ne okay nti saa kwan so betimi ade anyamujawe a friend say anemia okay nti vitamin C ni de enema ye ne de esan so boa ema emojan afru sane die no obi ota no lemu bia no your blood circulation no becomes very good so moja ne timi di afru ne sane kama because of lemon na ba ne san so a etimi ema ye ntintin na ya emojan ne namu no onyana ho ode ne 45 saa ye blood vessels no entintin na moja na edi afusane wom no eboa no na nam se eboa ntino na masa moja no so eden eto sen okay saa ye lemon adwuma di a edi eno no afei esan so eboa ema ye moja no o se ne fa bi ye friend say saa hemoglobin no nia ema hu bibia bronica se me friend say red pigment bi no sa oxygen carrying sa blood no o se moja no bibi ewo mu a ema eye kokko okay anke moja na nya kokko ba bibi adromi wom e say dey into sana say watermelon o se ni nsuo no bibi wom ti na ma heden e free bi lycopene adrobi ye free lycopene e na ma eye ohu sa de ne kokko no okay saa emoja no sono de ewomu anti ema uhu se adena aye kokko no na your friend say hemoglobin no your friend the formation of hemoglobin no say one ye moja no oguta oxygen enframa nyame say yentimi humi nkoye den ni padua no mu no na two oguta amino acid near protein edi no eduru ayanya free protein ni mu amino acid after 3 fatty acids
fatty acids ne ye nia yenya free enuenu yenya free fat anwa ene sade anuane eden yedi ye mu na 4 glucose yenya free carbohydrate mu saa niam nan ena eka emoja no ho anase ewo emoja ni mu a yese emoja no hemoglobin okay na ne fa na ema aye kokko no ne etimi bua pa ma the formation of sa hemoglobin aspect of the blood no etimi complete no sa vitamin C no okay tese vitamin C no edi akotre pa woni pedua no don say right from the onset no bio ekosi ye na ase no obi ahia vitamin C no